single mother, you are in a Gitambaya, na niwe Athuri ene Matingìikara mena Thayu guku. Atumia hakuhe mathithe Athuri ao handi bagi-ini. Maika. Makuona. Tuthie. Ndoa Kamau, tuthie. Tondu ndungihokwo. Ndungihokwo na muthuri wene we. Ngai akuiguire tha. Wena muthuri waku na ndungihokera muthuri wene. Na wena waku na ndungihokerwo wene. We kindu kiuru. Na we wa mbere gutongoria na gutungata. Alright, mukwendaga njiki atia? Ni hange murabatara. Na wewe ni kitu baya. Kama wewe ni mtu wa woman's guild, kama woman's guild. Tigana na mbehia. Na uko wewe na kiundu kira batara deliverance, sio ni mutungateri. Yes. Be accept to be delivered, be anointed. That a woman of grace is a woman of anointed, is a woman of prayer. Bwana asifiwe.